Kapodwan mane weche mag somo en ni jonyuol kaachiel kod jopuonjre mar sikund primar ma Mugumone mantiere e karod bura maburi e kaunti ma Meru obago ng'anyo e seyo wach koso yango bedo gi junior sekondar e skundno gi jochung' mag weche mag somo mane ochung' ne migawo mar migawno. Kaluwore gi report ma ochiw gi migawo ma ochung' ne yiero ne sikundno mano ma Mugumone en achiel kuom sikunde mane ok ochopo dwaro ma owinjore yane yange kaka sikund junior sekondar kendo jopuonjre okon mar mondo mi odhi e sikul mabathe mar Gundua. Jonyuol oyango ni ok gibitero nyithindgi e sikunde mamoko kendo gibiro rocho weche mag somo nyaka sirkal winj ywakgi. Gimedo kwayo sirkal ni kaponi ochiwo dwaro gibiro neno ni gichopo dwaro mag gedo. Mugumone primary school ambayo ile tulisikia jana serikali ilifunga ikisema haina qualification ya kwenda junior secondary. Hiyo ndio ilifanya tuandamane leo kama wazazi na wanafunzi. Tuseme hatutakubali kabisa hii shule yetu ifungwe ndio tupeleke wanafunzi katika shule nyingine. Shule yetu tuko na kila kitu, tuko na hata sponsor wale wameingia saa hii, wale wametaka kutujengea library, tuko na kila kitu area hizi. Shule yetu ni ya mawe, tuko na madarasa ya kutosha. Kwa hivyo ndio tunasema tukiwa kama wazazi, kama serikali itambui shule inaweza enda hiyo class nyingine ya junior secondary, tutaifunga leo na tutaenda na wanafunzi wetu wote mpaka wakati serikali itakubali hii ni shule ambayo inafaa kuwa hapa. Watoto wetu wanatoka kilomita mbali sana. Sasa wakipeleka huko sijui kama wataweza kufika. Kwa hivyo tunaomba serikali itukonsinde hata sisi tupewe junior secondary school. Shule yetu inaambiwa haijafikisha kiwango ya kuwa na junior secondary. Tumesomesha mtoto wangu kwanza amemaliza hii grade 6. Anaingia junior secondary. Nishanunua uniform. Nimejitayarisha vizuri niingie shule. Niambie nitapeleka hiyo uniform wapi?